Kasnong mau pro menta kasngi lai pho tarik risau kalayo oban pleno eka karkhana san sotrun lani kata ka pineapple processing unit bad eka jakabu sotrun lani ka pineapple stockyard banbu iki sotrun bala penmi daki nongrat ya kata ka pineapple processing unit bad ka stockyard lawan ban pleno da uba Amirul Bon CM MLE Nongpo constituency chairman Meghalaya State Health Advisory Board hakajinga dan lang ka kong di sotun director of horticulture Meghalaya Kong FN Sun, District Horticulture Officer, Ribhoi District, Dilingdo, District Agriculture Officer, Ki Officer Nakatanat Agriculture, But Horticulture Department, Uba Anthony Maring, Rang Bashnong Maupro, Lembat Ki Dukot Ka Village Organization, But Ki Self-Help Group. Yakani ka project, a tailang baga scheme, provision to the Article 2751 of the Constitution of India, Arhajar Arpo, Hadu Arpo Way, Hakajinglot Kaba, Hinyo Pau Lak Tengka, Lengba ka Ministry of Tribal Affairs. Ya katika karkhana san sotrun, kinayalam shnong jaga mau pro, kila IT syaga snok tilang village organization, kaba kedup hadu si pau teli ki self-help group, bakin penyat ya katika karkhana. Ka food processing unit mendagasi ya kawan kelipai pak. Hanga simet hi ngasngo ba kumangidan hagijing posniw. Tip mochi chama, mochi charma, mogumnong ka mochi cha. Lalong ti cha madagasngen. Kini baro, kini gijing trestom. Yung pi kinong rep namar ba pi pilong kinong rep kibaspat kibasting. Kiba penmi yang kisok kipai la ande kisok trun la ande kelado la ande kelarit la ande kibun ichur kibangi penenkam kum kibril kade gijing smart kajung pi kade gijing kerku kajung beli kabala penlong ban sang khmat yaka di petemen ban seng yaka neka food processing unit bakan ke stok yan Kubishbun ya kinongrep, kubishbun ya ke department, lalu director, ki district officer gijungi, ki development officer gijungi juran hangin. Naga bentaban penting kena, ba kani ka scheme kani ka project kani ban urlong hapo aja kani kesya. Kumawang bening idan hapreng jugi juk juk niding kelah, kawan agapor, cakapor. Nang chua ka surok bahamare mentala nang chua ka food processing unit ano ipos ni wilgam tadla ka pat kunta kerja ikali ki motor kali kilawan kejuk kelanan kelah abagi ikan mau ikipor di pamen chua kipor barang hamslem ngakan mau yelediru hapor barang kena habangi syandur aka kamera tukupor nang di nagaril karil kabalai pendurung terli gitu kibala dangin hak condur hak up armani bagi sak yang pendur bagi ci ni hak up adu arbanai nak mau hasnong hamden perwinang rit udon uwi unong sendur kamera itu bepor tang tawi uran kata kamera ini idon mungkin itu gijuk bamen suar kilale iso tenang ni enjoy itu bepor mobile pada ere, ka phone pada ere, ka muka cendur untuk pada jo kali pada ere surok ha pada ere bahang ini li dani kicur ke bamut li dei hajo nongpo ka surok ka basniu cin mo po ila berngar ali uro bahang yang tumpor ke dengar tambah gijuk jeung dijingkerla kilawan dijingkerla ke surok lenting sengkin gijing gisam kali motor kade gijingker ku go jong blei ka bangiyak ka kumijuk to dijingkerla mendak kesini Idon ha kani ke jaka kani ke snong lembat kini ke jingkerku kibalaya ke kum dijuk tu ke jingkerla nang chua de mut ke sotrun le de hajo mental ya galak hani ya gi bio kinong yalam jo bio kong helena mental ke kong babiang mo lapang sekretari long kia pi long presiden sekretari jo bio ki bahap ban simti Kador bersnong kala senia epi bepin simti ya kani ka kam bagajing kwa kajungi ka longbe bapi pin pendon kam ho ya kani ka processing unit ka bengi don ka bengi sopli ya kani kesni
Gijinya pat, gijinya pra, gijinya snowbrew, gila bandang. Nering ini menweng syarut ya kita ki baro. Ki SAG ki yen, ki SAG ki pra, ki don ki SAG ki bateri baha, ki don ki bom teri baha, dan nering kentu. Ba nga don ke jingkermen ka baskem, ba ka village organization hamo pro kan sa teri baha lembaga menegi unit kapayo. Kalau ini haban temput ai kini mak masuk ke dulu nang bah aku ban gerai ni dari kapal kanong yang tiga bos udi benong kut ini Mat baro di baro. Bata kapal sotrong minsim tan belai pak bai bah minsim balong major kamlong jangan gumi Yung belai dunia kan. maka unsur bat unsur Ani tadi nam ta kapal memang gidan kami ke domet jongso kan le bani yo kapal itu nam ta bangin le ikung gajang Ini kadang loro. Betul tuh ya. The best. Hai seru ini dia. How was the taste? Wow. Kasi kalau ready to serve dah. Okay. Lalu ready to serve. Alam mo na. Pak Meren.